Ahmedang Simuri Posing, BJP na lusing ba sarkar sina yalong mising ngak na tambahay bisi sarkar sig pandam ni hayna Chief Minister and Biren Fongdokre. Imphal Ziri amasung Dimapur lambi September thadagi National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited na sema hauragani hayna Works Minister TS Biswal na Fongdokre. Amadi Directorate of Health Services ki makhada leriba Dr. Kharana makoi thabak tawbagi matam sangdok na bahot na re. Kumjari, Meng Tabiru Singh Taranok Sabal na Pok Sandon Pijari. BJP na lusing ba sarkar sina lamdam sige yalong sing ngak na tambahay ba si sarkar sige pandam ni hayna Chief Minister and Birena ngasi tiranga jatragi motorcycle rally lam thabagi thonda phongdokre. British na Bharat thadok tuna satkro hayna lising samapal ne funithu da sangsin kiba khongjing adu ningsing boina Bharat pumbada ngasi dagi hauruga numit mari ni sumna satagada tiranga jatra ngasi Chief Minister and Birena nitai patchu thekta leba BJP office tagi motorcycle rally adulam thaki rally asina Manipur gi tuan ba mafum kaya da satuna house ki mirol na maribal nungsibi wakhalol purakna ba amadi aikoi punna hingmina ba sakpa Manipur ma purakna ba khongsat ni haike 1942 dagi na 47 bago sa tagi ba dugi ningsing bo na kasi Bharatiya Janata Party ki karmi akoi mayam na torakanda laibak ning bagi maribak jati nung si bagi wakalona do adugi message purakanda Manipur gi praja mayam da akoi gi ngasi saliba youth ki teams mayam sina adugi message do piba satpani Paumi Singh na hangba wahangi pakum da JCLPS na yalomi kannabagi bill pass tawgi matang da amadi mitop na vote lepa yadana ba ain se mu haina sangsilba khongjang na si sarkar sinu su yangsele BJP na lusing ba sungsina ba sarkar sina yalomi sing ngak tu na thambai bi si sarkar si sap sab pandam ni masidagi nathariga kaidong nung satloi kanglof amaga marakta nungai nadana ba poktana ba amadi mataw karam na punna leminagadagi haiba sarkar asigi matho mo oina thabak paikhali haike Prajana government demand wada bani the government people yabana kada people yadabana kada do ai khoi ni yengaga maya mai khoi punna lemina da yaroi punna himina da yaroi aduga khoi indigenous population ngak pa haiba sisu kan ba haiba sisu khoi BJP government jiki jam tang haiba poni madu dagi so khoi thai ga saloi to wuda bu amasu sentiment thok soktana kramai to gunai khoi punna legida gi haiba do madu government gi khoi gi thongni na lawe do nai khoi madu gi sok kan tori Maramakata na haikibida mamangi sarkagi matamda district tare lauthokiba adugi tungda lamgi set na ba leitena ba boundary commission ama sembaga yengsinbagi thabak sathari Kautrukta National Sport University sanar ba honariba si Manipur leiba sing amadi tamda leiba tongan ba proof singini hauzik lamgi matangda set na si karigino haiba bapta di haike Manipur ki praja ki support pame sports university se Manipur gi ni maitai gi nate kuki gi nate naga gi nate Manipur gi miyambu masak khangbi rakana Bharat sarkar na ni rubal itana Narendra Modi gi adugumba prime minister magi vision duda Manipur gi sportsman mayambu khangbi rakana pirko pose sidaida ku yana bam thokte hana gi sarkar gi matam da loina yatana khotna loiram poni hujik amu yela ise masi ai bhapta de do kauraga wari sanana ba kaino do haina bai concern minister da haigre puna solution leirani Imphal Ziri amasung Imphal Dimapur lambi mathang tha September dagi National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited na semba hauragani haina Works Minister TS Biswal na phangdokre ngasi senapati pangtokba toromamagi tungda paumi singa unabada minister na makasa na Engineering, Procurement, Construction, EPC, Motor Sengudruga Lambi si mamangda amukta ukidribam ong da semgani amaromda Jiri lambi da thong sabagi lamgi compensations pibagi set na leibidagi irang leiba si yengsilagani thabak subada ayat papi denaba paikat payaba thabak kudima paikat kani haike Jiri lambi si koi state ki oibe asset wargashu masi implementing agency di nation NSIDC lana ama company amada pibani aduba koi yamna tuna madugi bandu aga 17 haibani ai samak su jare aduna madu thok tanaba state government lerisina akoi NSIDC ga guide up tawre har kanda khari ba khunja sing awaba puna magding do koina kok na ba duga matter du koina problem du sort out tawre har kanda mafam du su thabak lep tanaba amadi akoi NSIDC na thabak du baikla ko matamda
खुयेत नबा चयेत नबा लेतनबा अखोई स्टेट गवर्नमेंट ना होनगनी अमदि मदु पांथोकनी हाइदना दन प्रजा मयाम दा अपील तौजरी कोनी स्टेट गवर्नमेंट अम लेबना मरम ओरगा अखोदसु पाउ पिबियु अदुगा मरी मरी लेनबा अथॉरिटी दो कोनी थिगले हर कांदा क्राइदा फाइन पनबनो नत्र करिगे दमकत पीदबनो न करिगे दमकत कैबिनेट डिसीजन दरकार लेबनो डिसीने थारपगी मतुंगिना मदु अखोनी थिदो हर कांदा मखोगी अपाम निंगबदु पीनेना मखोई होनगनी हाइन थमजे Directorate of Health Services की मखादा लेरिबा डॉक्टर सिंह थबक तौगी मतमसी सही होंफुनी थोय फावदंग ओरबसु डॉक्टर खरना वासत वानोम तौदुना सही होंफु मंगादा सांगदोकनबा होनरे हाइना ISTV न्यूज़ न फंबा पावमन हाइरी करिगुंबा डॉक्टर सिंह की थबक तौगी मतमसी सही होंफुनी थोयदगी होंफु मंगा फावा सांगदोकिबा तारबदी हेल्थ सर्विसेस दा थबक तौदुना लेरिबा डॉक्टर कयागी लाइन ऑफ प्रमोशन साउना अकाइबा पिरकपदा नतना मसिना प्रमोशन फंगदबा डॉक्टर कया नमसिंदुना थमनबगी मसाम ओइगनी हाइरी हाउसिंग हेल्थ सर्विसेस के डायरेक्टर सास पुरिबा म्यूई एसिसु हंदक अगस्त के तांग कुंट्रा मथुइदा थबक तौबगी मतम लोयरगदबा म्यूईनी हाइरी माकना थबकतगी पोथाखरबा मतुंगदा डायरेक्टर ओइबियाबा म्यूई सिंगदगी मसा मसागी परफॉर्मेंस येंगदुना डायरेक्टर ओइननबा खनगदबा अदु करिगुंबा थबक तौबगी सही असि सांगदोकिबा तारबदी म्यूई खरदा कानाबा फंगलबसु म्यूई कया अमदि नमसिंदुना थमगदरुबनी हाइरी मसक ममिंग ताकथोकनिंगदबा हेल्थ सर्विसेस दा डॉक्टर ओइरिबा म्यूई खरन फोंगदोरपदा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फावना थबक तौबगी मतम हेल्ब म्यूई सिंग टेक्निकल्स अमदि अकाउंट नतना अतोपा एम्प्लॉयी सिंग रीएंगेज तौबा अमदि थबक तौबगी मतम सांगदोकलोय थबक तौबगी मतम लोयरबा म्यूई सिंगबु रीएंगेज तौबा अमदि मतम सांगदोकपसिना अतोपा प्रमोशन फंगदबा एम्प्लॉयीज क्या नमसिंदुना थंबगा लोइनना मखोयगी ह्यूमन राइट खोंगाउनबनी हाइबा वाफम फाबा फोंगदोक लेख्रबनी फिबम असदा डायरेक्टरेट्स ऑफ हेल्थ सर्विसेस की मखादा लेरिबा डॉक्टर सिंगी थबक तौबगी मतम सही होंफुनी थोयदगी सही होंफु मंगादा सांगदोकनबा डॉक्टर खरना सेन सोंगदना होनरिबासी मणिपुर सरकारनसु कुपना यंगसिंदुना अयाबा पिबिदनबा पोंगिंग सिंगसलले करिगुंबा सही सांगदोकिबा तारबदी नौना डॉक्टर क्या संगलकदबा अदुसु संगलप यादना सही अहुम मरी लेकिगनी मसिना हेल्थ सर्विसेस की मखादा डॉक्टर हानदगी वातुना लेरिबा सिग मतकता अमुक हेना डॉक्टर वाटपगी खुदोंग सादबा मायोक नरकनी हाइना पावसिना मखातारी IMC की हानगी मेयर एस सुनीलना गाड़ी ऑक्शन तौबगी मतंगदा सिरलिबा मारालसी मागना तौखिबा अरानबसिंग अदु कुपसिनबा होनबनी हाइना हाउजिंग IMC की मेयर ओरिबा एल लोकेशरना पाउमिसिंग फोंदोखरे ngasi IMC की ऑफिस पांथोपा पाउमिसिंग उनबदा मागना मखाताना हाइखिबदा IMC की गाड़ी ऑक्शन लावगी मतंगदा लोकेशर मसा करिमता सेनदे सुनीलना मेयर ओरिंगैदा जून कुमाथोइदा टेंडर तोरगा जुलाई 3 दा ऑक्शन पांथोकिबनी मतमसिदा महक मसा मेयर ओइद्री महान मेयर ओइरगा ममांगना पांथोलबा ऑक्शन की गाड़ी सिंग खुसिनकिबा खक्तनी हाइखि ऑक्शन तौबा यारेना अप्रूवल पिरमिसे मे की तांग कुनिथोइदा हानगी मेयर सुनीलना लेरिंगै पेरतनी अदुगा महाना अइना गाड़ी पीरिसिदी टेंडर प्रोसेस तो लोइरमबा मतुंगदा अइगी पेर तारबनिना मदु नियमगी मतुंगिना आफ्टर टेंडर विदिन 10 days दा गाड़ी इशू तौन हाइबदगी अइगी गाड़ी अइना गाड़ी डिलीवर तौगिबनी इशू तौगिबनी लोकेशर मखाताना हाइखिबदा IMC की मफम सिंगदा आइन की वांगमदा लम खोपसिनबा रजिस्टर तौदना दुकान सिंग फमजिलिबा सिंग तकथोलगनी काउंसिलर सिंगना ट्रायल बेसिस दा आयाबा पीखिबा गाड़ी पार्किंग सिंग कथलगनी पाइकट कदरुबा थबगसी IMC की मनुंग सेन मफम सिंगदा ट्रैफिक जाम हंता हनबनी हाइखि मनुंगदा रजिस्टर तौदबा तारगदी कोई मतुंगदा कोई एक्शन लखलकनी आई मसिमा करबावाला तौरिबा दुकान अमजिंग इचिनाउलिंग मफमदा थमजरी अदुगा लोइना हजी लंबीदा अखोइगी सन थादोइबा सगोन थादोइबा मसी अखोइ सनबुसिंग अदगी सा संजिगी मपुसिंगदा हाजरी अथुबा मतमदा लोक्सनबियो अखोइ मसी पिकअप तौनबा मदुगी म्युनिसिपालिटी की ओइबा अदुगुंबा थबक पाइखनबा सेम साबा हो चीफ मिनिस्टर की रिलीफ फंड ngasi lisingni tarataruk batch की MCS MPS junior MCS MSS amasung EO singna lupa lakh amagi senfam mating pangkhre चीफ मिनिस्टर की ऑफिस पांथोपा संबा तोरमदा बैच असगी ऑफिसर सिंगना सेंफम अदु चीफ मिनिस्टर दा खुसिनकिबनी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड मखाताना ngasi tongan ba luf organization singna sumating pangki स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोकल हेड ऑफिस गुवाहाटी ना lupa lakh yankai
Shri Digambar Jain Samas Manipur na lupa lak ani Rims ki nursing na lupa lak ama Manipur Photography Club na lupa lising tarasa mayang kirim doi mating pangkre North Americans Manipur Association na su online transaction da lupa lak ani sahum nefu Chief Minister Relief Fund da mating pangkre isyaw na amang atathon krabasingi damakta Relief Fund da mating panglapagi damakta Chief Minister na thagat pa phongro le Government e-market players bears prospective program gi makha nomigoi ba state level workshop ngasi hotel classic grand de pangthokre state level workshop digital india gi makha da pangthokpa workshop hodok gi thoromda additional chief secretary Sambhu Singh finance ki commissioner Vivek Kumar Dewangan yongna mari leinaba official kana subaki Sambhu Singh na phono kibida awang nongpok lamdamda Nagaland natana government e-market ki kudong saba miyam da pibangamdre mari leinaba sing kupna yengsing haningi haike tender notice. We tend to prescribe that somebody having less than 100 crores turnover need not participate in the tender. He might be having excellent quality of goods, but will be out of the system. Will never be able to participate in a government tender. This is the opportunity. GST Senate Ringagi Mamangi Yong Matam Helba Hidak Sing Hanbada Stock Sing na Yadrivasing Matanga Lalbatang Taratru Pop Manung the Sabsaba Wapa Mama Kangan Dravadi Matangi Numitaki Manipur Leriba Stock Sing Boycott Toguni Haina Warep Lokre Nasi all Manipur Pharmacists Retailers Association na Sinduna Singzamai Community Hall the Pangtokiba Mi Pamaduda Pharmacy Retailers Sing na Tenger Kudung Sadu Sing Matanga Kupna Kananinaki Mi Pamasina Maram Oiduna Pharmacy Kathong Hanakide Association Executive Member Kiran Zitna Atu Matam the stock is Singna Singba Amakangan Dravadi Marilin Authority Amadi Ministry that Kangalagani Haiki Mang the Gile Hidaxing expiry Hanba Akoi breakage lak Hidaxing Hana Gumna Adum exchange to Hanba or refund to Hanba expiry Yani Yaroi Akoi deadline J Akoina Tang Tratruk 2017 Lepsere Akoina Makoi the Pirimatam Tang Tratuki Matunda Bongmunda positive response of Pandragadi Akoina stock kissing boycott over the Gidi Akogi minister Singda, the Gidi Akogi chief secretary, chief minister, the information Pira Matunda, Plaza information Pira Matunda, Akoi all Manipur, the Liba, pharmacy, Punuma, Yam the women, Marine, the Mangani, Tongon Sanzerani, see results and luxuries. Manipur National Sport University Sanabagi National Sport University Bill ngasi Parliament Ministry of Parliamentary Affairs ki Minister of State SS Alwaliana puthokre Sport Science, Sport Technology, Sport Management amasung Sport ki coaching pibagi mathakta malem gi oina sanirba Sport Disciplinary singi National Training Center ama ohenanaba lebasida ahan boina University se lingadarubane hoji pawgi marakta break amatangomase Upon a fitness center na Sinjaba Manipur prize quite a job competition 7 state level transformation challenge 2017 Pangthok Charagan competition si tha hum gi manungda arumba yamna henba amadi yamna wat pa miyo singna masagi normal weight ta thamduna chung firal jab henba changdam naban tha hum gi manungda hakchang su bhawba aduga 1 lakh prize su phanghoba upon a fitness center for better health society Sky Hospital da world class interventional cardiology ki kudong chab lejare operation togdana heart ke hobo memba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chong bagi layeng RF ablation singba chahi ani digi hen Sky Hospital mai part satharatli loinana PPI ICD combo masung angiogram gi damak aikoi gi chief cardiologist Dr L Shyam Kishore gatanabiu ningam hogdana ba hana booking tawbiu Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. New Light Public School, Kanchipur Old Palace Road, a co-educational institution under COSEB. Admission is going on for class 11 science for compartmental exam pass students. Special classes to be arranged. Hostel accommodation inside school campus. The best cake and confectionaries in your city.
tastes and feels heavenly. Likla Bakery, now open at Moirangkong. Jerome Hotel, Palace and Resort, first Manipur 3-star hotel in Guwahati. Rooms with free Wi-Fi, breakfast with tea, coffee, Manipuri lunch, dinner, high-tech conference room facility. Jerome Hotel, the brand of Manipur, has a new hotel at Guwahati with Jerome Palace, address Paltan Bazaar, next to Bazaar, India, near Nepali Mandir. Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo oina hangdokchaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudong chaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu. Break matunga tarama muksari makata pausing Senapati district ki Makoi Khulda Senba Asang Turelda minor irrigation gi meng makada dam sadana sel lokthokre haiba wafam aranbane haina Makoi village authority gi hanagi chairman ar luikamangna ngasin lamphelda pangthok pawmising unabada phondokre lesengni taramari taramangada accelerated irrigation benefit program gi makada haiba dam asi saduna lokphom kya de sing pirbani haike ngrang agoi ISTV da Asang Turendigi Makoi lobukta ताबी दाम सादे आबदो आरानबनी उजी उजी सादुना अगोय कुई मियाम की लोबक दे इसिंग पीरी उजी मरी लेने बिसिना थाजे दरेदु उजी उजी सु यिंग बि आगनी अदना अगोय पौमी सिंग दा हाइजीनिंग बिसिना अगोय रिगुम्बा सिगुम्बा अगोय की दरकार लेबा रिगुम्बा हांगिंग लेरसु अथॉरिटी खुन खुन की अथॉरिटी की अदा कंसर्न तौरनगा हांगियु हाइबसी हाइजीनिंग अदुगा उसी की मुकुई के दाम की सादे अब जो वही तो नहीं उसी उसी साधन ले है उसी ISTV के मांगा कंदोक चवरी District Police Thawalna Waithogdagi Tangzing amadi BSNL Thawaldagi Arong Thong Phawal lamtu sengdokre Swasta Pakhwadagi Makada Thagai masum sathriba lamtu sengwi thonga mari lenana pangthokani hari Thawal SP gi miang makada pangthokiba lamtu sengba aduda police officer kyana sarwake Independence Day Thorom the Palm Tolok Toktanaba, Police number from Gather Section Tarang Local Pagimanung Sena, Ngasi, Moiram Kim, Lekai, Moirang Police Natibomgi Tabak Bisupur Commando Madinupi Police Young Sativati Aduda, Saktaxi Yaldaba, Mui Mari, Makataba, verification, Gidamak Moirang Police the Kusinake. SCERT Manipur Amadi Service 6 Avians Manipurni Sinduna Numitini Supna Satagadaba, Learnings Outcome Gate. Matangda state level workshop mangasi lampel pata leba SCERT gi multipurpose hall pangthokre tarmaduda SCERT gi director Meena Kumari education S health ki additional director Lalte Kom amadi SCERT gi finance officer Imo Kantana Moroi Bamyoi Singwaina Sarwaki Union Human Resource Development Minister Prakash Javadekar na evaksin metungna learnings outcomes ka mari leinana piba warol thadoktuna taminaki BJP Thawal District Sinduna Tiranga Jatrage Banung Sena motorcycle rally ma BJP Thawal District Office tagi Education Minister TS Radistan Lam Thakre Kaksing Bazar da leriba Lamran Bahizam Irabat amadi Khongjom Kheb Singh da leriba Pauna Brajavasi mitamda Haikal Leka Tamnu Kai Khunabs Utki Tarmadu da BJP State Secretary L TS Kumar BJP Thawal District President Deben Jauna Myokyana Suraki Education Minister TS Radistan Ning Tamba Pangna Honabada Atova Singh na Lokiba Todang Madi Makoina Wazarama Kayadu Miamda Kanganaba Rally si Pangtopani Haike Tiranga Yatra है ना तिरंगा ये कोई फिरान ओम मजबूत फिरान ये पायन में ये ब्रिटिश की मकुट के कोई मलौरा नहीं साथ हम बतंगो बगी मधुगी किन्हों ना और ममो ना निशिंग कोई ना पालन लोगों असर का मोने में चीज़ कोई मैं मकर मैं आंसी पाई की रेली वो लगा कोई निंग तम्बाई जैसे क्या मरु होए क्या मुआरा कोई ना मंगी के है बजे पालन तो वो कुछ लोगों का मोने ऐसे ऑर्गेनाइज हो गया Bharat Sinme Thungna Sathariba Tiranga Jatra Thorom Bishnupur District Oina Sungasi Veterinary Minister V Hankaliana INA Complex Tagi Lamthaduna Hodokre Thoromaduda Midagi Vice Chairman M Asni Kumar BJP Bishnupur District Thopur Singh Surgaki Japanese War Memorial Complex Maiban Lokpa Singh Fawa Sakiva Rally Aduda Motorcycle Nepurumna Surgaki Minister V Hankaliana Kongset Asina Manipur Kunda Minerva Singh Tangi Miampunna Tong Manana Sangsin Minaduna Soccer Manipur Oina Bakona Minasi Haike Yatra Hobase Manipur Praja
दा nationalism चाखननबा अदुगा मणिपुर की डेवलपमेंट की मरमदा हेन चाखननबा चिंगा तमगा चमानना डेवलपमेंट से पुसिननबा सिना मरु ओइबनी मरम अदुना ngasiगी yatrana adu inculcate tonanba amani haina haijage खोंसेट अदुना माइबम लोकपा सिंह योबदा बीजेपी की हानि की प्रेसिडेंट के सौवा बीजेपी नंबर मंडल की लुसिंग बसिंगना तरान ओके लेवा सिगी निंग तंबी होदा लेखद्र बसिंग की खुबमदा हाई लेखतुने का खुन उठके माउंट एवरेस्ट कॉलेज सेनापति की तरह मापल सुबह फ्रेशर्स मेट कॉलेज असिदा ngasi pangthokre tormaduda Waxminster TS Biswajit DC सेनापति अथेम हाना MLA ओरंबा डॉक्टर अलेक्जेंडर पॉल NPF सेनापति की प्रेसिडेंट सोनी मिथ्यू सुसुराके Minister Biswajit na swatana lairiba sing pipam thokpa sakthum matam sangna piram dabadigi amana amabu warong narambani matam sangna pau phawna dabadigi lana lawramba kaya du anoba lenga silakpadigi kokle hana leramba warong pumba kaukthonarga tangdu leitana lemina se haiki koina support ko le environment se ekuna le endabani America dagi bi lakhe India ki le mail le dagi bi mail lakhe ekuna paisa pirani afa afa se sarkar pirani afa afa hadi tawuda hadi important hoyi kari no have ek tawuda dikala no ekuri asi lension bi ko me apno machine ba aduna hayo kuno machine ko ek tawuda matamda ultimately user se kana no have ekuri tamang je ko oi mang ne ki Sapam ningol thonojom ongbi sumila misig matang da JSN sangsilakba khongjeng sogaladuna korai konsam lakai apunba nupi lufna kongba irong maiti sanglel da wakan mifam setakre nupi luf ki president and Radhamanina misisi masa matanta pu taktun sijabanate senior ba imu nanggi mioi sing government ain yoba sab sab thabuk lokatuna chirak pigedabani nupi angangi mathakta sathar iba thogdok wathok sing thingnanaba thoksil puthokadabani haike Sumila buhat pada sianari ba makoy imung manung amadi mahaki nupa jiban am akpa serak pibi dunang ngasi lamdam masida thokli ba thogdo wa thok khuding mak se thok tana ba hona minasi ngasi di mama oi bi ai khoi tuminan laibagi matam adun natre ngasi lamdam sida lairi ba ai khoi khuding mangna asigu mathaba se thok tana ba hona minasi haiba wa pham simaga thamjari Lamdam sigi lol amadi inat yokhanaba pandamda lol inat kangrol kanba punba luf kowa ama ngasi sanak panong lingkat krep luf asigi nongna thau punanaba moirang them naukhomba maitei bu president khoirakpam apan thobo vice president pawnam thakaba general Secretary General oina khankrep lufasi hawdofgi thorom aduda ningthole semasana zawwa amadi pasoi kenda progressive committee ki president hizam inawisu sarwaki ningthole semasana zawbana ngasigi mirol na tungi mirol gi damakta taching ba lambi ma thambir ma matam oire aikoi masel gi marakta amana tobada amana thajana do kaya toina thorok labadi tungi lakadaba mirol singi oina yamna lebaktibo oigani aikoi masel gi marakta thajaba thamnaduna sakba lamdama porak na bapona khona minersi haike amagawa tinaba yataba amana tongba amana thadaba sum swana sikibam sida ko sum layagadi ko tungda lakado bisa isu habe tare ila dongba new generation se ko mai baksam thiogani Hausa matamda Pandit Dildal Upadhyay ki philosophy ki significance haibisida public lecture ama ngasi Imphal Hotel pangthokre Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur ki Departments of Social Work amadi aikhoi ki Manipur sindona pangthokiba tormaduda Manipur Legislative Assembly ki Speaker Yumnam Khemsan Himachal Pradesh Central University ki Vice Chancellor Professor Kuldip Chand Agnihotri Rat Indira Gandhi National Tribal University ki Director Professor Ram Jivan Singha Thakur su sarwaki Professor Kuldip Chand Pandit Dil Dayal gi wakal amadi nungi warol thongki Speaker Y Khemsana Pandit Dil Dayal leba asiga power philosopher oirami maki fidam ngasi jumyamna tung inasali haike Nasi mirona Dildal Upadhyay si nisang akanda magi photobong logo ina official logo ina kumani nigi sinaba hoisi kumana tawjan bakradu nasi mirona kamoro Sirara Kongi Organic Umrok ngasidigi Horticulture Department gi Gate Sanjen Thongda miyamda phangan ba hokre Umrok sing leinanaba ngasi miyamna laknaki Organic Farming tawduna Sirara Khongda Manipur Organics Mission Agency gi makada Gardens Care Yeskulna Service Provider oiduna miyamda umrok sing phangan ki Agency sigi miyut amana miyamna organic ki pothok singda miyang sanglapa si thajaba
थाजदबा मनी एजेंसी असिगी स्कीम की मखादा मणिपुर की मफम कयादा ऑर्गेनिक की ओइबा येंसांग नापी सिंग थारे मसिदी पुथोरपा पोथोक खुदिमा मियामदा फंगनबा होनरी हाइकी मतंग ताबदा अतोपा डिस्ट्रिक्ट दुकुल नतबा डिस्ट्रिक्ट मयामदगिसु अकोई उमोरोंग चिंबा अतोपा सिंगयांगंग कोमना चंपरा चखाव सी अकोई पोरागा सिदा अथुबा मतमदा योनगनी अदुगा मयामदा फंगनगनी यालहोमी सिंगिल लाइबक लेपननब लो सेमो हाइबदाबिदा केस एन सिंद्रो वाकत मिफम सेथक्रे उरिपो एनआरएल पम ममांगदा सेथकिबो वाकत मिफम अदुदा लमदमदोंगी मियामना सरयाकी केस थवाल डिस्ट्रिक्ट ना मपुंगोइब थौदांग लौदुनगा सेसु नेशनल हाईवे के थवाल मेला ग्राउंड मपादा लंबी तंखाई थिंगदुना येलोमी कनन खोंजंग संगसन की खोंजंग अदुदा ब्रिलियंस एकेडमी अमदी सोयामा हायर सेकेंडरी की महिरु सिंह सरयाकी गवर्नमेंट अथुबो तमदा मियामगी इहुल खंगना येलोमी कनन वथव पाइकलु मियामगी डिमांड फंगदि फाव खोंजंग संगसिंगनि हारि सिंगु हकसिंग मुलकपा सिन मरम वरगा तसेंग याजनिंदे अथु मतमदा मिनिस्टर गामसु केसे सिंग यानगी वफम अदु थबो नोतु अल्तारदि अकन खोजंग कयासु कोइ मखा तादन लेफ्टन सतरकिगनि केएसए हेड ऑफिस की मखादा पोलस्टार पब्लिक स्कूल पासवे पार्ट 2 किंडरगार्टन्स मोंटेसरी स्कूल टाकयल कोलम लेकाई की महुरी सिंग खोंजंग संगसन के उरिपो पुनबा नुपी लुपनसु एनआरएल पम ममांगदा वाकत मिफम सेथके डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिस बिष्णुपुर अमदी पीएक्सईडी बिष्णुपुर डिवीजन की मखादा पुनबा नुपी लुप बिष्णुपुर न सिंदुना ngasi मोइरांग तुरेल बाल लेकाई अमदी हेमाम लेकाई दा लेरिबा रिलीफ कैंप सिंग अमदी पवाकचाउ इथाई कम्युनिटी हॉल दा कांगदगी संदोरकदबा लेना तिना क्यादगी ngakthoknanaba कांखल कया कांग हिदाक लुथोखरे अमदी इसिंगदगी पोकपयाबा लेना क्यादगी ngakthoknanaba ब्लेसिंग पाउडर गलोना फिजिग्री एंथोखरे पांगथोकिबा थर्मोदा डिपार्टमेंट के मियो क्यासु सरराकी MPSC na pangthokiba parikha aranba tokiba adu athu matamda chief minister na mieng sangduna candidate sangi hak mangandana bakona biu haina ngasi kaisam pata wakat mifum setakre ngasi nongai matung sorakna pung 3 minute kuntharo taba aduwaida jiribam dagi cement puduna lakpa tata truck AS 11BC4286 Infaziri lambigi kambirol mapada singning kharakpadagi gari du lokhada tasinkre driver aduna sokpadagi infalda laikanana mapoklakre hari soklaba driver adudi seni malwal silchargi kalilaldagi ni hari thodo thoban phangba pawgi matungina gari aduna infalomda lakpada kambirol mapada singthaktagi achoban nung kya ning kharakpadagi thodo du thokibani hari August 15 pangthokadurba India Independence Day thorom athingba pibuga loinana numit asigi ayuk pung 3 tagi numidang wairang pung 3 pawba Wezia reason da pung 12 gi total shutdown reason asigi ton ba larolup tare na lauthokre High New Threats National Liberation Council KCP Kamatapur Liberation Organization Kanglai Yaul Kanbeluf KYKL National Democratic Friends of Valorant National Liberation Friends Tripura amasung People's Democratic Councils of Karbialongina punna thadokpa chirolamana India si lising sama pal neputaret British loilamna thadokamba fawba country natraga nation amo oiramde loilam chandokpa mapu sing sakraba matung politicals amasung military gi ariba pambai siznaduna anoba leba ama pakthok sokthoknabagi thoksil sathaduna unnatural oiba union amo oina India si nation mayamgi prison house amo oirake Mioy bida salai daba pambai kya sinadna west side regions pumba nampuna loksinduna mainland India gi lenga mo orake anabu state ama poklaba matung hoji sathariba Indian nation sambagi process ase state power gi force amadi kian kangan ba kayana khongjen yangsing hale satiba thoksil asibu pakthokna ba thoksil ama oina housing leriba India gi establishment da violence amasung non violence animal siznei masing matakta mahi masing mass media film literature art and culture national flag national anthem national day na singba pangthoktuna amengba oiba khulai oina siznari masigi pandam di namthariba miyam asibu yosin bada line yanan wa ongdani adubu pandam asi violence amasung atei akanba pambai singna phangani hairabadi oithok loi do wafamni August 15 da India Independence Day thorom pangthokliba asibu symbolics oiba khulai amani asigumba thorom sing pangthokpana namthariba miyam gi wakhalda nungaiba political freedom gi aranba wakhal ma oheli asigumba India gi thong kaya sidagi mayokta west region da leiriba prokhudi makna khutta khulai paiduna langjang mustatri asigumba khongjang asigi saru oma oina India Independence Day thoromasi atingu thamani hari
hozing makha pau ke mam lak ngai da tim break amam kalom ne se Hakchangi labor solatpadagi puju singaktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamak amatta ngaraba upaidi jolib syrup amasu jolib capsule bu changni sinabiyo Join the first Imphal Trade Show 2017, starting from 1st August to 14 August at Hapta Kangjebung Palace Compound. Organized by Socialist Students Union of Manipur SSUM. The main events are Sangari Lamjel for the first time in Manipur, Open Mukna competition, cultural show, painting competition, food court fun and marketing under one roof. There will be participants from all over India and foreign countries. Helping Hand Finance Service Pauna Bazaar amasung branching da apikpa sendoi da group loan pizari lobiyu loinana hauzare tha amada anirak oiba lottery cum tender stop payment savings scheme lottery phawbada lakh mari ahangba share khara leiri yaubiho phone number 0385205178 or 8974877505 Sidi suara jengge. Ture, lek ture. Kau ini bantu dia saja. Masih kau jauh jauh. Sidi, yo sih ni he. Masih yo Sidi. Tata tiskoni ne. Jadi sana lagi mau yang nasi ni yang mana? Amuk sona tranok seri makata boxing saya sige ustara humdoi maribak ning busingi numita Manipur State Sumang Lila Council na maribak ning ba Korean sana Sumang Lila Sanglal utkadori ngasi Sanglal sir pangthokpa paugi mi pamamada Lila sige Assistant Director S Hemantana Council jarba artist sing na punsinduna lamdam sige thobu sing na maribak ki damakta kathokiba thongna lingjal adu Lila oina puthokadabani Lila sima Karnataka madi state asige thi district sing jo unanaba thorang tori miyamna entry pass lemna lowi ba yagani haiki Lila sigi director na ba ware pana ngasigi mirol na matamdugi thongna lereba ipai posing na British ka thengna kiba land famadu ngasigi mirol da sumang lilagi phampakta unana ba honabani so sinungthilpung anida utkani haiki pusingi thongna do ngasigi mirol da aikoi leiri bara dugumba Anglo Manipuri war amani haina aikoi ni attempt tawraga Bharat ki itihas ta prithvi ki itihas ta la chananna gi damukta aikoi na hone jab attempt amani matamdugi ipai pusing aduna hana na mase tholakani haibagi hana na mang yamna sanna ubirama mienga loina aikoi da thamame Tumalila Council na yamna tangna puthokjaba maribak ningba koring chana hariba se masigine akoina pijeningba miyam da pijeba paujel oi maram simakna Takyal Khongbal Maning Lekai da leiba Hof Home da leiba angang singbu amatoi ba miyeng da minung si utuna Education Minister TS Radhesya amasung mahaki loinabi Josilana ke kaktuna tarel suba mapokkulmun thoram pangthokre torma aduda Foundation asige Director General KS Nilbir Oriental College के Principal ओरंबा and Ibobi Health Services के Additional Director ओरंबा Dr. L Kalasusurya के जोसिलाना आइना आइगे इसा नुंसिबगु मिगी मसाबसु इसा मगनि खना मिनुंसि उत्पिउ माके ओइनदि होम द लेबा अंगांग संगी दमुता ममा संग होम सिदा कथोलगनि हाइके Education Minister TS Radhesya na angang singbu amatu oiba mieng da minungsi ge loinana pangtokba torong oibena yamna samloba wantok leba tormo mani haike Education na hera kanta lain lai su kata hai dunati masi angang sing sina seisa kanam tale tu sumoi karib to wa tena khan mamba baza nilbirna kathok ngomleba sacrifice to ngomba sigi value system ma commitment hard work sacrifice determination helping attitude aluga mi minungsi sawa caring oiba sigu mui gun mayam quality mayam sigi value system mayam si hojiki samaj wathra the same whatever I am today any yam no wa yam no ai taba matam amada ai pan goina sir laksaki aduna masi aina select serisi minister goina laksa banate cha singni kalu laksa banne ka hai kaga
ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯊꯦꯡꯀ꯭ꯌꯨ Swasta Pakawaragi Manung Sena Ngasi Morangi Manung Deliba College Samadi School Sing the Hangdo Leba NSS Cell Amadi Unit Singi Volunteer Singna Moirang Aine Complex ke Koiba Singilam to Singdo Kre Luenena Tarutanalva Moirangama OLC Haiba Pausal Po Kongset Amasu Aine Complex Tagi Hauraga Like Krembi Complex Pausat Kre Tarumasi NSA Manipur University Amadi SLO Anigi Thosil Makada Moirang College Moirang Multipurpose Higher Secondary School Advanced Intermediate College Amadi Kumbi College NSS na pangtoktimani ngasigi thorom aduda SP Bisnupur Jogesendra Howism NSS Cell Program Officer sing surakhi Technopol Police ki SP Dr. S Ibom Sana Lusingduna Indo Myanmar Friendship Thonget number 1 Moredagi India gi lambi gi sarukta Myanmar gi gari thol libasing India gi traffic rule ngak na thongna ba drive setakre Myanmar rom dagi thorpa gari sing lambi gi yet lom da thobi hainabi laibasi oirom da thongna police na khamlaga khanglaba matung oirom thongbat nakalda thonki More Custom Office Mawang Power Meter Somyang Kairom Asangba Lambi Matik Asida Matam Kuina Myanmar traffic rule Chanabadagi India gi gari singa Tengzin Naduna Kudong Saro Kaya Lakpadagi Akanaba Awareness Drive Asi Satakimani DC Technopol KS Ragumani Su Marka from Manaba Tamugi DC da Myanmar gi gari singa India Rom da Sangpa Matam da India gi traffic rule Tugai ba Maramna Kudong Saro Kaya Mam Tokle Maramasina India da gari sanglapa India gi rule ngakna Sanaba Progress rule asi Pisinkre District Administration gi Thorang asigi Iroinana ASP Ibom Sana su lambi matik asida ayupung taruk tagi nubidang warum pung taruk paba more police officer amayauna head constable mari numit khudingi duty toduna India gi traffic rule ngakna standard order thokre traffic rule sing iba signboard sing su samjinkre haike National Health Mission gi makada more higher secondary school da National Deworming Day ga mari lenena mahiroi singda til leitana hidak pijakre amromda SSA gi makada school se class 1 dagi 8 phaw leiba mahiroi samri yankai mangada school uniform amdi textbook singsu Technopol gi district AI Thangkhala Hawkef na yanthokre thormada school se principal Prem Pirari su sarugaki Yaripok exercise Station da mamang tha July dagi exercise amadi police na phagalakpa yungang amadi yungok sing ngasi exercise station mamang da mai tha rumangan tre polam sing asi punna lupale sing humbuta tre lungi oigini National Health Missions amadi Education Department ko khusam angang singbu masamu fana lehenna na panam da National Deworming Day ge manung sana tangal kaithal leiba Barodance Maxwell Hindi Primary School mahir sing da deworming hidak pijakre ani suba face ki oina hidak pijaba aduga mari lene school asigi principal Sunitana wafong kya fongloki Jibu tinjang kaijang dana na da yekta la de damakta akoina warm tablet asi pija jabani hadak pijari besara second dose ni makoi ji tha taruk leiraga pija jabani national rural health mission na education ra khusam naraga angang singja mahi tambara mapung khana leina bugi damakta na da yekta mi damakta warm tablet asi pija jabani Tera Lokropon Kaida Leba IBM Sa Balika Primary School the National Deworming Day Palan Galoina School si Mahirui Singh that Deworming Hidak Pizaki Angang Singbo Tilgi Lena Kadi Ngakton of Hidak si Pizavani Hari English literally Sarkna Putopa Sefong Spaxcom Sefong's UG Sina Sakangba Sefong Mawari Hari Malem Pumagi Oina UG Sina Sefong Samri Marfu Mari Sakangwi Manungda Handaki Sahegi Spectrum York Libasi Manipur Oina Ahanba Sefong ni Masi Manipur University gi Humanities Block ki Seminar Hall da Nungai Pondokwi Thormo Pangtokre Thormo da Sefong Segi Chief Editor Oriba Professor Tawnazam Ratan Kumana Sefong si Malengo Oina Awang Mathakta Pukana Mapanaragani Haiki Hozuma Kata Nangasino Wikiba Sanawi Pau Dominasi Ngasih sanawi bauda Jiribam ki Kalimai Mandap ta Sathari Batarataruk Suba I Tilotama Debut Memorial Mix Kang Tournament ki ngasih sana ke ba ani suba quarter final league round match ta NMK Ningthembam na Mital Jiribambu Pansel Taramari Taramaturi Mai TV Pikre Hayang SAYC amasung LECA sanagani
Manipuri Sahiत्य परिषद Hailakandi District Committee अमसुंग Hailakandi District Kang Association सिनुना तरामतोई सुबा नुपा कुड exhibition Kang Match Soram Kangsen Vertigrams Hekandida Sanakre ngasigi match aduda Naharol Kangkut Jiribona Alol Kangkut Pupansil Taramari Nepal Maiki Pikre District Sports Association Bisnupur Sinduna Bisnupur Mini Stadium Satariba Fast L Itomsa Memorial Super Division Football League ngasi sanak match da KPFC Kaposang Bamna Lasals Lemopopambu goal amasunur Maiki Pikre APS Sigi Mai Papi goal adu S Prem Sana Sanki Past division के साने के बाद मैच ता एक्वा क्वाक्टाना NCYWO नुंगसांग सिर्फ गोल ओमनी माइथ्यू पिकी थासी तरामरी की तरामपल फॉवा केरला दा पांगथोक कदरुबा Senior Opens Aquatics and Equipped National Man and Women Sport Lifting Championship ता सरुयागा दा मणिपुर टीम की सानोरे अमदी ऑफिशियल सिंग सिंफल था दोखे हंदक Bahamasa Pangtokiba Youth Commonwealth Gamta Bronze Medal Panglakraba MD Itas Khanbu Sanjan Youth Development Cup Natram Okre Maiti Pangalgi Maratagi Itas Khana Sikomba Manalo Kosi Ahamani Hari Housing Makata Sanawi Pawang to them the Pambigani Manipurna Yumbu Odisha bu Maiti Piduna Junior Girls National Football Championship ki Tangna Ohumbak Champion Oikre All India Football Federation gi Miang Makada Odisha Football Association na Yumbu Oiduna Mamang Tagi Tang Kuntrukti Team Kunipal na Group Nipal Thongna Khaidokuna Odisha gi Katakta Chatharkhiba Junior Girls National Football Championship ngachi sanakhiba aroiba match da Manipurna Yumbu Odisha bu goal ahum mani da Maiti Piduna Championship asigi title lokhibani match asida mai pakhiba Manipur gi goal ahum madu A Rozana match ki nipu suba madi apiba matamgi half minute anida goal ani sankhi atopa goal aduna TI Kritina na match ki kunithoi suba minute sankhibani Upa Kiangwina point Merfutara Humdoi Pangduna Sahi Sigi Tarahumdoi Suba Governance Cup is the 11th fencing championship ki overall team champion Oikre Manipur Fencing Association Sinduna Tha Sigi Tang Mangadagi Kuman Lampak Indoor Stadium da unit Tarahumdagi Nupa Madi Nupi Fencing Sanaroi Sahung Kuntra Matoina Saru Yaduna Satarakiba Tarahumdoi Suba Governance Cup is the 11th fencing championship Ngashi Lotion Kre Lotion Bagi Thoramda Manipur Sarkar gi Deputy Secretary S Pritam Kumar Maniradagi Scientific Officer W Suraj Amadi Professor Dr. T.A. Suraj na Thoram Mapusing Oike Pangtokiba Championship asigi ngasi aroibinamiki Senior Women's Ipigi Pangtokibada Misikol Kuraigi Rebika na Ahanba Manipur Police Sports Club ki E Gita na Anisuba position taki Cadet Girls ki Poil gi Pangtokibada Sai SCG gi PS Anita Amadi Unit asigi and Kuspurani na Ahanba Amadi Anisuba taki Subjunior Boys gi Sebar gi Pangtokibada Upa Kiangwi gi S Singkhainganba Amadi SWC Khongman gi Ordinkas na Anisuba position takre Pangtokiba Championship asida Upa Kiangwina point Yankai Matoi Pangduna Nupagi overall Amadi point Nipunitoi Pangduna Nupigi overall team champion Oike Makong Matang Taraba Singda Tharum Mapu Singa medal Amadi certificate Sing Kusinaki Maharaj Kumar Gharne Dazit Memorial Super Division Football League Tournament ki ngasi sanakhiba match da YOSC Kurai Kon Samlekai amadi Dog Andro draw satkre Impal East District Football Association Sinduna Mamang Tagi Jun Tang Kunchadagi Team Taramatoy na Saru Yaduna Sathariba Maharaj Kumar Gharne Dazit Memorial Super Division Football League Tournament ki ngasi Khetrigaw gi Aba Ground da sanakhiba match da YOSC Kurai Kon Samlekai amadi Dog Andro goal ahum sanaduna draw satkre YOSC Kurai Kon Samlekai gi goal ahum adu Pamrei Sangna match ki tara suba madi niputare suba minita goal ani sanke atopa goal aduna Rohit Gogoina match ki humputare suba minita sankibani Dog Androgi goal ahum aduna ai sitalna match ki kontromdi suba madi Maripur suba minita goal ani sanke atopa goal aduna Saiboy Wi-Fi na match ki humpumanga suba minita sanke match asida YOSC Kurai Konsam Lekai ki NGG10 amadi Dog Androgi sanaroi Saiboy Wi-Fi da match conduct tokiba referee na yellow card urki Satari balik asigi hayin kilpung amatabada ahanba match oina USA Kurai amadi Nipso Kaibiga sanagani ani suba match kilpung ahum tabada sak yumnam kuno amadi 11 Star Sporting Union akampat ka sanagani
Amaronda Association asina sinduna ground asida tha sigi tang mapaldagi team nipal na saruk yaduna sathariba Mairang team Ibobi Memorial First Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba match ta KIYSC Ketri Iril Mapalna Eastern Sporting Union Wangkhaibu goal ahum amada maiti bikre ngasi sanakiba match ta KIYSC Ketri Iril Mapalna Eastern Sporting Union Wangkhaibu goal ahum amada maiti bikre match asida mai pakiba KIYSC Ketri Iril Mapalni goal ahum adu MD Aziz Saha MD Sabiri Ali amadi Rimdan San Kamaina match ki taratare suba kontra suba amadi Yangkai Mari suba minita sankibani match asida maiti kiba Eastern Sporting Union Wangkhai yamatangarba goal adu MD Rakibna match ki humputra Nepal suba minita sankhi match asida su KIYSC Ketri Iril Mapalni sanaroi MD Imdan Khat amadi Eastern Sporting Union Wangkhai gi MD Rakibta match conduct tokiba referee na yellow card utki Sathariba League asigi haing ayupung tare tabada Star Club top Moirang Kampu amadi Priya Kontrak Pangba sanagani Impal West District amadi Impal East District na Sahitra Mrimakagi Nupi Masagi amadi Impal East District amadi Sandel District na Sahitra Trimakagi Nupa Masagi State 11 Inter School Handball Tournament ki final da thengnaragani Department of Youth Affairs and Sports na sinduna thasigi tang taretagi Komalampak Indoor Stadium da sathariba Sahitra Mrimakagi Nupi Masagi amadi Sahitra Trimakagi Nupa Masagi State Level Inter School Handball Tournament ki ngasi Sahitra Mrimakagi Nupi Masagi sanakiba ahanba semi final match da Impal West District na Thawal District pu goal taramatoi marida maitibi piduna final sankibani match asida mai pakiba Impal West District ki goal taramatoi adu TIS angobina sankhi Thawal District ki goal mari aduna S Sayana goal ani Rikita Ningthokjam amadi Wai Manglimbina goal amamam sankhi Anisuba semi final match ki sanakibada Impal East District na Kangkupi District pu goal tarahumdoi mangada maitibi piduna final sankre Impal East District ki mai pakibagi goal singadu K Sonia amadi E Rasini na goal manga sankhi atopa goal ahumaduna Berlina goal ani amadi El Thoina goal ama sankhi match asida maiti kiba Kangpopi District ki goal manga adu TIS Lingten hoi singsitna goal ahum langja thang songloina goal ani sankhi Amarom dan Nupa Masagi sanakiba ahanba semi final match ta Impal East District na Thawal District pu goal kontra mari tara mapal da maiti bipiduna final sankre ani suba semi final match ki sanakiba dana Sandel District na Faizol District pu goal kunmari kunda maiti bipiduna final sankhi Sathariba tournament asigi Nupi Masagi aroiba match haying ayupung Nepal da amadi Nupa Masagi aroiba match na ayupung mapal da sanagani Siri Gopal Dev second Likam Nogod Kang tournament ki ngasi sanakiba match sa teka kangkut pisumna thangmaiban kangkut pu maitiba pikre Manipur Kang Association gi mieng makada Siri Gopal Dev kangkut na sinduna thasigi tang tretigi ya school Gopal Dev kaksang da sathariba Siri Gopal Dev second Likam Nogod Kang tournament ki ngasi sanakiba match sa teka kangkut pisumna thangmaiban kangkut pu panjil taramari taromdoi da maitiba pikibani hayeng kangsing asida singjami kangkut amadi Gopal Dev kangkut tim ega sanagani Arab da mori boxing amuka na pijrei BJP na lusing ba sarkar asina yalong mising ngak na tamba haiba si sarkar si pandam ni haina Chief Minister and Biren phongdokhe Imphal Jiri amasung Dimapur lambi September 3 ki National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited na semba horgani haina Works Minister TS Biswas na phongdokhe amandi Directorate of Health Services ki makhada leriba doctor khara na makhoi gi thabak togi matam sangdok na hotnare nasigri este bine pizo po matang slozre menta ko po amukana khonjre Advanced Coaching Institute, Nagamapal Lamabam Lekai near Reams Road. Largest, trusted and premier coaching institute in both arts and science. Position holders in COSEM examination 2017. Second position Science, R.K. Baby Sanath.
Third position Science, Victoria Ngangbam. Second position Arts, Guneshwari 9.Pm. Third position Arts, Thokpam Dolen Chandra. 8th position Arts, Pavam Bruce. Admission opens for foundation course for class 11 and 12 in Science and Arts streams. CBSE and COSEM. Foundation course for class 9 and 10 separated for CBSE and COSEM. Facilities available: well-experienced teacher, regular weekly test series, smart class, study materials, library, Wi-Fi net, separate boys and girls hostel, van service, canteen, monitored by CCTV camera, hidden microphone, biometric attendance, private security. We have separate batch for morning and evening. Please contact 730-891167. Baba Black Sheep, have you any wool? Worm-free children are healthy children. Puknungda tin laihandaba haibagi pandamda Bharat Sarkargi mityeng makhada National Health Mission amadi Health Department anina khutsamnaduna lakliba August ki tarik tara Englishing ani tara taret National Deworming Day palan tawgadawi. Hairiba numit asida chahi amadagina tara mapan phawda leiba angang singda ningthina khang hairaba oja sing amadi angalwadi workers singna deworming tablet puknungda tin leitana ba hidak lemna pizagadawi. Maramasina angang singna masa-masagi mahilosyang sing amadi manak nagpada leiba angalwadi center singda chatpiduna khudong chaba si lawbinaba mama mapa singna angang singbu soidana mahiloysang sing amadi angalwadi center singda chatlanbiyu. Paujenjaliba National Health Mission amasung Medical Director. Hi, Alia, you came. What about the evening press shoot? Don't worry, let me help you now. What shiny hair? But this harsh sun will make your shine go. Just wait and watch. Oh God, the press! But you're not ready. I'm always ready to shine. With Amla Pearl Complex New Sunsilk Black Shine makes hair shiny. Day or night, shine always by your side. La ehozikti khwaidagi kanba mapangal galoina Black Tiger Cement laying ba sungam ngamu. DJ Social Restaurant asida Indian, Chinese, Korean amadi Thai cuisines ki hauraba items sing ahongba mamalda fangbigani. And also booking available for birthday party, workshop and seminar with projector screen and full concert sound setup facility. Loina na catering services ki khudong chaba su pizari. Lengshin biro ungasimak. Rims Road, Nagamapal, Soram Lekai, near Nityananda Prabhu. DJ Social Restaurant. Aina kok sa matamsida. Ay buloy thadok tun chalisi kaygino. Aina kanada kailan kragi. Ay sibu yam fataba mira nema. Ichasi khanbagi sire nei khona baiwa. Natradi nahan yum da hanjakhrani na. Ravi Jewelry Kaksingi Ohum Suba Ningol Kudo 2017 Lakliba October Tang Taramari Tangzanamita Pangthok Saragani Sana San Amadagi Tadana Lobiba customer Kudimakta San Kudingi Lucky Kapan Amamam Pizari Ahan Lucky winner da Sana San Nipangi necklace Amadi Sony LED TV Ani Suba Lucky winner dana Sana San Ohungi Nagilay Amasung washing machine Loinana consolation prize mangasu thamjari Sana San Ahum Amadi mixer grinder.
लोइनाइद्रबा महौसागी खोंचत्ता अचेतपा लिपुन अमना पुनख्रबा नुजागी फजबा कुमगी हराव कुमई सनागी लेते नुंगाइबगी मंगालक्ता नुजागी फजबाबु लारिमबिगुम ओहलिबा हराव मथै काहलिबा खुद हिबा कनागी सनागी लेतेंना अकनबा लंगला ओइदुना निंगोल ओबिसिंगा कुमगी हराव कुमईगा अनिबु चेतना पुनशिंदुना मपुंग फाबा हाइबदो ओहलि लेंसिन बिरक्सी रवि ज्वेलरी कक्सिंग कैथेल ऑपोजिट कृष्ण चंद्र मांडा श्री श्री गौरचंद्राय नमः पूर्वाश्रमदा अखोई ख्वाइबु कोनबिरंबा मोइरांगथेम होमेंद्रो सिंहना मागी नुंसीजरबा इमुंग मनुंग सागै नातै अमदि मरुप मपांग ख्वाइ पुमनमक थादोकलमदुना हौखिबा तांग अमा था निपान इंग्लिसिंग अनि तारा तरे थवानगी मापन निपान बा लैबाक पोकपा नुमित्ता श्री गुरुगी कृपादगी बेस ओलगा हरिचरण कृष्ण चैतन्य दास हाइबा नाम फंगजदुना रत्न मंजूरी हाइना सिद्धि ओइख्रे लाक्लिबा तांग तारा मरी था निपान इंग्लिसिंग अनि तारा तरे थवानगी कुनि निपान बनिंग थौकाबा निमित्ता लैखिद्रबगी चिरा उत्सव दिन थोकले निमित असिदा लैखिद्रबा वैष्णव किदमक ngamjaba bastu kharadang श्री श्री गौरचंद्र महाप्रभु की अग्रद कच्चगदौरी उपलक्ष्य असिदा ब्राह्मण वैष्णव अहलमन अमदी मरुप मपांग ख्वाइ खिबिकना मतम चाना लेंबिरक्तुना हरिनाम श्रवण तौबिरनबा ISTB की खुथांगदा पाउजेंजरीबा मोइरांगथेम ओंबी इबेयाइमा देवी लोइनबी सेवा फंगजरीबसिंग मोइरांगथेम दिगेंद्र दीपक सिंह मचानुपा मोइरांगथेम सोमराज सिंह मचानुपा इरोम लोहित सिंह मयानुपा मोइरांगथेम तोकेन कुमार तोकेन मचानुपा मोइरांगथेम कमलेश केनी मसुनुपा मोइरांगथेम रामकृष्ण मसुनुपा मोइरांगथेम ओंबी लिंथोई देवी ममौनुपी मोइरांगथेम ओंबी रत्ना देवी ममौनुपी इरोम ओंबी तनुजा देवी मचानुपी मोइरांगथेम बबिता देवी मचानुपी क्रिस्टीना इरोम मसुनुपी मोइरांगथेम लंचेनबी मसुनुपी खोंगमन मोइरांग पंडित लैकाई श्री श्री गौरचंद्राय नमः पूर्वश्रमदा अखोई ख्वागी इरक्ता तिनबिरंबा खांगेमम तोम सिंहाना मागी नुसीजरबा इमुंग मनुंग सागै नातै अमदि मरुप मपांग ख्वाइ पुमनमक थादोकलमलगा हौखिबा तांग तरेत थवानगी तारागा मंगानि पानबा निंथौकाबा निमित्ता श्री गुरुगी कृपादगी तुलसी दास हाइबा नाम फंगजदुना वृंदावन प्राप्ति ओइख्रे लाक्लिबा तांग तारागा निथोय थवानगी कुन्नि पानबा थांग निमित्ता अस्ति संचय दोखत चरगा लाक्लिबा तांग कुन थवानगी कुनगा मापनि पानबा नोमाइजिंग निमित्ता छारा दिन थोकले उपलक्ष्य सिदा ब्राह्मण वैष्णव अहलमन मरुप मपांग ख्वाइ खिबिकना मतम चाना लेंबिरक्तुना हरिनि नाम सर्वन तौबिरनबा ISTB थोंगदा पाउजेंजरीबा खांगेमम ओंबी मेमा देवी लोइनबी खांगेमम मोम्बी मयाम्बा खांगेमम दिनेश मोमो मचानुपा खांगेमम रोमिता देवी खांगेमम मोनिका देवी सिंगिमे वांगवा कोंबरोड श्री श्री गौरचंद्र नमः पूर्वश्रमदा अखोई इरक्ता तिनबिरंबा श्री अमोम निंगथेम सिंह DI of school in ZEO zone 4 बिष्णुपुर district ना नुसीजरबा इमुंग मनुंग सागै नातै अमदि मरुप मपांग ख्वाइ खिबपु थादोकलमलगा हौखिबा अगस्त की तांग अनि थवान की तरानी पानबा युमचकैसन निमित्ता श्री गुरु की कृपादगी बेश ओलगा